Shisngi hadin bag henyau trap youth council kalapan pra palat prapautli ki yengsa jong ki poiwer halum survey bat penlongi ki poiwer ban pet krat nakate jaka ke executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpsau tregu jemmang arja arpsau kala lum kerke ya jingyalang bat ka hima melem nalor ki sinjok ki nongsong yo hayo do. Haba pentep sekilat pathai kubor hadin ke jingyalang uba penyak sing sim u chief executive member ulaong maka jingyalang kala syam ya kerai ban omsha yeno ban penlong jakasa haki dukan hayodu ulaong bada ka jingdan ki katu kat ni ki basa apa haraya laki dukan ladan ru ki basyam kabu bat kani kabu jingma yo ki basya kendang nalum survey kinwan rung sya kani ka yo alor ka jing sya penpra bat sya khenrano kini ki yeng sa jong ki nongshong bian hang te po lum survey ke bahap apo cantonment board cantonment area kuman spen kenma pi nak yang ka dis council haki katu kat ni benai mencuan ni la khot e meeting ke bakar pam ringkat ba ke hima melem ringkat ba ke session apo yodo ringkat ru ba kini ki hndru teli ki shnong ki ba markhap ba ke yodo banya kren banya tai halor ka jing mi ki jing snew ki ba buan rukom ba kumno ngin la bante la kami kini jing snew khamtam abangi phai ya ka jing snew jong drops te kani di kawe ka agenda ki bang keren haki meeting bladap but menta ka jing sngi kumban benrap ya ka tu meeting bladap tingi khot biang ban shimmi katu kat ni teliki rai ki badan kam na kamta ka yodo kani ka long ka rai ka beningkong ba nakal yang gajongi ngin penmi menta ka sngi ya ka hukum leni ka order syakahima melim nakamenta ban namsha shu ba kinu kidukan kinbo yakinong sa leni kinong up hakidukan kijongki te ho ni suthu nakidaw bamlakya haki niki por bladam kidon katu kan ni teli kidukan kidukan sha le si sausan teli dukan diary nangta sekini dukan jan ki belakwan ban kerpat ya kahima melim baki don ki jing ja syatu jong ki tiar ki jong ki na ki dukan mban si ban hap ai lat ban bu ikini ki nong up ki ban sa ki tu ki dukan te henrei naka jing don pat jong ki ni ki katu kat ni teli ki dukan baki don ya ki nong sa ki nong up ka penlong ya ki weiru ki ba kin yo kabu ban syong ban sa ni po yodo te khamtam habidib kini ke jingja shen menen ka sngi ke ba kini ki breu ki basa bi an hang ni po lum survey la sha pen prano ki jakasa juki ni na kalian ke council ni la bu lupa ka jing mana ka raim ta sngi banam sha eno ru banwan penlong jaka sa hang ni po yodo la da dei itu ki breu ki bami na katu kecakan lum survey ki belasha be menen la de ru kamut syabar jong ke yodo bakin wan bansa ban penlong yeng sa ang te yodo nginam sha te ya kani ngila shim ya karai menta but shen nakaliang hima kin sapena but ya kini ki bela don pat ki bela sa daka jing ajing bit nak hima te kamut nadu kashitarik uni banajeliu kinam yo shu bansa te but kumjuru nakaliang sungi kepaar ngila shimru yakarai ban nakaliang jungi nginbu nong up pahara nakaliang ka hima kibukum bakila don lupa shiphongut man kamit but nakaliang jungi ka discouncil ru ngin ai ka jinga trelang baki hima dah ka bangin yarap lang yaki sa shiphongut ki constable enforcement bandon lang haman kamit ban bu night duty hangte ban shingan ka yodo te kani dika rai ka bangishim menta but ka baar pan ngilashim ru ya ka rai ba kapor ban khang ya ka yodo kan dei be shipho ba jidamit kamut kiba penlong yo palat ya kata nakan yang jongka hima kan sale ikabadan kam ban ai da kebating kat kumki an ki kendon jongka market act jongka district council te but kani ka jing shim jungi ya karai nakamenta ban bu ya kapor ban khang ya ka yodu ha man kasni ha kapor shpo baje
kalong ru ka shibenta ban khangla gi kam sneu ki ban mi hang ni po yodo dan nomor nginam la ban tip ki kam sneu ki babuan benta de se kan dalong ka kam khalai la kalong ka kam yade di drugs la kalong ka no ka kam sneu hi daka bang ibu ya ka por ban khang be ya ka yodo man ka sni ha ka posh po baje damiet mot kan ne kan pendu no ikini babun ki kam sneu ki bashim kabu da ki riu sneu ban penlong jakari dengan hang ni po yodo te kini diki lightly ki rai ki ba nakal yang jungi ila shim hakani ka meeting ka bamta kublai. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।